Atoriftide naf anansi nanga bofru. Anansi no be up money one day. Dagos dona wan say atachi. Famisa du fukona money. Achis wan prakseri fugona bofru. Bika bofru bede directoro fu banyi. So anansi gona bofru. Da aksen efa kan len wan money. Bofru pichen tachi. Omen you up fanodu. Anansi tachi. 100,000 kolu. Dan bofru taiji anansi tachi. Mino manji yu amoni no de. Makom baka dinanami. Anansi tachi. Abong. Da agwe. Mano anansi no ben taiji bofru tachi. Te akong teka amoni. Au chawan baskita ko ji bofru. Fa horji eng. So anansi tek karu nanga aleisi nanga asisi. Da pode ini abaskita da tapeng. Di ago baka dinana bofru. Achisa 100,000 kolu. Da anansi ji bofru abaskita. Sondrof taiji wan wortu moro. Anansi gwe. So di anansi cara moni baka ji bofru atachi. You must jimi mi baskita baka. Dan di bofru cha abaskita kong. Da anansi taiji tachi. Opo abaskita. En kanten tapatafra. Mek mishi efu den sani sandena ini no mancheri. Dan bofru de sodong. Adusa anas tachi. Ni anas tachi. Bijin teri mi mati. Ma ef wansan mancheri. Minego pa yu baka. Bika lekfa yu jimmi a 100,000. Na dati mego ji yu baka. So ef yu teri. Da wansane mancheri. Mino ji yu not noti. Ne bofru ati bijin brong. A bijin nakna akofu tapatafra. Atachi. Anansi. Ef mi teri. Da alasan de yoisti. Da mi nakyu chiri nga apostu. Di de ondro mi tafraja. Lukuja anansi. Mi teka moni dis na banyi. Mi pure fufuru jiyu. Aite anansi si. Fa bofru rigeri. A bijin beifilek wan wiri. Ma anas tek de kata tachi. Bijin teri mi mati. If ya pleti, that you can do sa itachi. Dan bofru bijin teri, a tera karu, a tera alesi. Mano, anoma tera asisi. No nasi lafa tachi. Webaya, mino ma yepyo. Zolang you no ter omen asisi de, mino kanji yu moni baka. Atendat bofru broko de desweti, bika if anasi no paya amoni baka, dan dego stroteng. Di ashi tachi anomantera asisi. Afadon de so brip na fesa anasi. So anasi gwenanga amoni. This one tachi. Te yu mati e koryu ano e lafu.